Prvo svima, Crazy Games su ovdje i evo ga novi klip. Danas odigramo horror igru, zove se Ice. A evo, kakva je? Ćao. Opala. Baš. Opala. Jao. Sad će da pita da li ima dečka. Šta? Kako se odjavio sa Facebooka tako lako, bre? A zašto normal? Jaoj. Pa nemoj to da mi radiš, jaoj. Jao, senzitiva, lele. Cipela! Mogu da skače, dobro je. Cash! Ja ga. Gledao sam. Senzitiv je katastrofa. Imamo bolje. Morao sam da ga promenim jer će biti ovdje sesa, a ja treba da bežim. Poenta što se ja ovdje vrtim u krug. Glove se... Jao, što mu pa šikir. Jaoj. Što idemo gore na sprat. Joj, evo, neko je tu. Je, uvati me, brat. Play again. Uvati me je empty. Da, tu isto sam bio, tu nema ništa. Zeznula me katastrofa. Pa da. Što je ovo? Ovdje ima dosta keša, ali treba ključ, da nađemo ključ treba. Find key. A gdje da ga nađem? Kuda, gdje? Gdje da ga nađem? A gdje je? Ne vidim je, ne znam, ne vidim, mračina je. A bežim, brate. Jao, bura se trese, šta je ovo? Šta se ovo trese, bre?
Čuj, vidi, čuj. Jebote. Ja sam ovdje izgubio. Ja sam ovdje, znači trebam doći vamo, tamo. Pa pazi, gledaj. Izaćuj tu i ona me tu negdje čeka. Pa sad ovo. Tu negdje iza ugla. Da vamo sam išao tamo. Da vamo sam došao. Idemo gore. Jao, što imate lijepu kuću. Šta je ovo, bre? Juć! A daj bre! Dobro, ajde. Ćoš. Meni ne ništa gore nakopa kad izleti, to je najgore znači. To je kad ti skoči tako, to je katastrofa, bre. Jebote. Ali ja ne znam gdje treba ići, ovdje mi treba. Trebam naći ovi kao 10 džakova kao para. Da bi platio ulaz. So. Čuj to. Bežim, ali gdje da bežim? Ali, zašto se stvari tako tresu? Ne razumem. Ja sam ušao, te ne treba sam ušao. A ja sam ušao... Aha, cash. Idemo, ajde. Hop. Evo, ti si tu. Igraj malo. Trči. A jebote, kako bre, kako? Kako bre? Jebote, kako me uvijek navata? Čuje bre, čuj kao, čuj. Silovanje! Iza vrata se uštekaj. Jao, ne može. Ona može da pođe ko zidove, razumeš, ne može to, viš, ne redi. Ona može pođe ko zidove, a ja ne mogu i... Ne može. Ona pođe kroz zid, a ja ne mogu i... Ali to fair, nije fair. So... Safe, okej.
O, hvala. Kod merdevina je. Evo ide vamo. Kod merdevina je. Lele. Što imate lijepu kuću. Ohoho. 12, još malo nam fali, još malo. Čekaj. Ugasio svijeću. Spider-Man. Fefe će se upali. Sad ovdje može pasti ses. Ovo nisam očekivao, ljudi. Ovo nisam očekivao. Nisam očekivao, ni najmanje. Sad malo predahni. 10. Još mi 2 fale. Flaša i sve više. Ma ne vrijedi, nemaš. Joj, bre. Kako bre? Da, kao će mi mapa pomoći, kao, evo ga. U podrumu je, znači, ono kod je gore, ako ono u podrumu. Opala, toalet. Opala, imamo ključ. Ode je. Je prošla? Joj, sad bi izvirio se bojim, ajde šta bude, bit će, ajde. Ja sad skrenemo na tu, vidi. Treba nađem kombinaciju. Aha, evo ga ovdje. A dobra je. Ok, hvala. Tražimo kombinaciju. Ja idem u krug. Jebote. Evo je ovdje. Tu je. Nemoj gore. Nemoj gore ići. Muzika, slavina.
Treba da izvučem pažnju sa muzikom, aj vidimo sad. Čujem vetar, znači tu je. Ja samo vrtim u krug, izgleda. Evo ga, dobro je. Sef. Kombinacija za sef. Još je ovdje u hodnicima, još. Ovo ću tići iz hodnika, samo da mi je znati. Ajde idemo sada. Ovdje je sef. Vid nije. Gdje sam ja sef našao sad ono... Ja sam se ovdje izgubio. Dobre. Reklame. Ja došao na isto, ali bukvalno sve isto znači. Znači to pravi da te zbune. Čuj, neko je prošao. Neko je... Kako tako te uplaši katastrofa, vrati? Čuj vetar. Evo ga. Idemo ovamo sad. Ako nije ovdje sada, znači garantovano je ovdje, znači. Ja se uđem ovdje polako i ona kaže hello. So... Neka knjiga. Sad idemo tamo dole. Ako dođem do dole. Ajde. Nemoj da budeš ovdje kad te molim. Nemoj. Nemoj sad kad mi ide dobro. Prešao sam, brate, dobro je.
don't want to tell you not, no, sorry. I feel like you there, some house is coming for me. Ti si konektovana, puku internet. Ništa, to je bilo to. I djela smo prešli igricu, bilo je ona malo zaznuto. Ko hoće da je skine, stavit ću link u komentar, samo pita. I što bi to bilo to, stavite like, stavite like, subscribe naravno. To je to, pozdrav.